Angumbu dan muriki mata bayi etinda bata patua mengarangi yangu rukuna na pameringi eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bandeta romo ya nakul miri malawa tamayang. Melang pandom langgau do miri ala ama meninggal la awa majanga laring na yena mamonung gau matarua konduk tunda kipermawa rukama dan menanga matuamu kana du buhang manyakala peting rong na pulpiak kali panaum pulpiak karwa miri ningga makala wanjir la peting rong na pulpiak kali panaum la tamu na miri mai miri o keritu na pulung na maluri makarai kau do miri ala ama ma meninggal la awa majaga amin. Ang buhanggu na pulung na padihanda lari na yana welingu lambu kuwasiatu na pingina matawa kata ratu mapayamang langarangia luri pamlangungu do kemul pitu hangia jua ana pakainggu laimiri yana aya na parinjunggu kakungiangu la umana imiri langala luringgu kaku padanya na hamuna imiri dangu kukraya na luanda nangka wangka pamlangu do kemul pitu lama tepatu ang buhanggu latamu na himirio keritu na umala la yeruhali umanay miri wanda mai palatanya napa kaliwangu buhalada da ratu dangiangu la umala nu imarambadau da ukurinjungu ya napa ndumada da ratu kanangalangu pandumaya dirarinjungu ya la pangiangu la umanay Allah la ngalalurina na parinjuna i marambandau dan nangalangu la patutung na damu ningu la ngalalurina la pangiangu la paraing mangaji la pakapipia na pahangaji nanduma la pamangga dangu la papayamanya na bajor na i Allah. Ang buhanggu la tamu na imirio keritu. Kayapa kai marambadau tu dan nanjadi ratu la Allah. La pelakunya na parama la lurina. Daingu wangundiawa ha aturatu la Allah ya. La dalu paramana baha atu maramba hamatuna na pangitanda lahuratu pamalangu do kubul pitu. Imaramba daw tu ninya la pangada manunya na kuwaha nay Allah na makapipia lalu la dalu palaku na waingyarana. Ang buhanggu la tamu na imirio karitu. Hamatuna na haaturatu. Imaramban daw tu dia ukurinju nanya la panjading ngarnia la papaluhanya na panamu nai Allah la kuli la waingyara dangu la paramana baha atu marambaya la banjaru panamu nai Allah na pakapipi. Ang buhanggu la tamu na imirio karitu. Nyuta manjara tundungu lai keritu yang mayai baratu ta mapa ia manyai Allah na hangaji awam tanah ia naya na mapaihikumu na paaunan dai miri la panjadi paratu mbulungu tau maperhaya nda ia aya kata jadi pandita kata ngalang laku ya na waingira payamangu lai Allah kawanda takamatawa kahamanay marambadaw bata pangadanya la ni bunda bana na paramanda kabiri hamatuna na haaturatu ang buhang ulatamu na i miriyo kerito nakawandina bata parhaya palangatakanya nakuwahan nay Allah dan katapaluhannya na panamu nay Allah landuma angda pataw lakuli batapalaku ya na waingyaranda la dalu paramanda matawa la dalu pangadandanya iyana
Kak beri hamatuna tau mangiangu la umanay Allah ta. La pahakahinya na majayeti nai Allah. Dan kata pada manunya na hamuna himire. Amin. Hupuna layaa na pulong na padihanda larehina yana malang datamaya. Malang pando malanggaw miri ala ama mambiha manyola. Halamanya kala patingrong na pulpia kalipanaw. Mataro miri na ngahu matuamu na makapipi karahaman warukama. Ladalu ang palaku ya na pulpia kalipanaw na paraung malareh na yana. Latamu na miri may miri o karitu. Makaray kau do miri ala ama ma maninggo laawang majanga. Amin. Ang buhangu, ambu maruang badu like, subscribe, dangu matawa. Bata pangalannya na padihanda larehina yena la ang buhanda bunda barka na tau na mapaway lay miri dangu na marinjungu la tanda ya imirio kret kanadu nyuta bata marianga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na imiri dangu ang buhanda la yekabe matawa kana papurunda way mangulung way maringo welingu lay miri yehu karito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.